Good morning. Ngasi numit ki runes ki reading so happy ding mina se ko hadi runes ki symbol gi oina koina reading to bo se ko symbol se na hadi kari symbol gi energies na hadi kari message por ke ha bodo adu gi matung ina ko ai nungti gi lo thok bodo aina symbol ani khatong lo ge ko ani se gi ama khan se sum hadi card message khan bodo maina ko same symbol da so ko hadi ko energy aphaba ama kai ma hai tar ko lakna bagi damakta sidagi ani lo thok ko ahamba symbol ko ahamba symbol sida leire ani suba symbol sida leire ko haipetang munna yengbiro ko ikubak ta thamake ko symbol ani masak se ko ani sidagi aingon da khatang yengbada sum nungai ba aina hek pamjaba symbol gumba yauraga ti ko hadi symbol number 1 se khansira natraga symbol number 2 se khansira haibado ko se khanbiro adugi matungina ai message haizarage ko ngasi gi wena ahamba symbol se akhoi ko hadi yamna powerful oiba symbol ne ko hadi sigi rune se yamna powerful oiba si sina ko symbol kari hane symbolize to ge ha kan se the freedom harasne ko hadi freedom goal success sugumba mayam se signifies the keno to ko symbolize to ko aduga amana ko hadi sigi rune se hadi kari ga relate oina ge hane paisa nung sha kari kra changak pa kholak pa adumaina su oi ko even sigi rune se yek pa phaw yai ko hadi aina sum khudang da kai da sum yek ning ba khotning ba lere di yek pa mi tattoo ga amna tong na bane ko sugumba runes ki symbols kari kra sugumba mayam se ha khang ba mi gi oina hairaga di ko ado hadi tattoo taw hai ba dinate ko taraga to sigi runes ki kana ba sigi symbol sigi magi meaning sen happy pudi hai ko sini hai ba se ko hadi ko first thing freedom goal success kari kra dum ba mayam ma lere aduga second thing hai tare ko yum kai semjan ba khosan ba dagi hadi prosperity abundance kari kra sugumaina hai se hai tare ko hadi sel thum gi matang da kai da hai tare ko phajana lakpa oina oi ko aduga next ki symbol sin amu symbolize to ise kaino hai kan se progress kumba lakpa changes kumba lakpa ko hajik se hadi akhoi gi kaino da hai tare ko hadi problems hai tare ko obstacles kumba leirame natraga nuai ta ba khota ba mayam ma leirang loisan ba oina hai tare ko ending oiraga haide transform gumba lakpa hai tare ko adumaina oina oi ko sida haidi loiba oina oibodo hai tare ko loiba hairaga di finish oiraga hai tare ko keno ma leirame na kala je nuai ta ba khota ba adumaina leiraga di to end oiraga anova keno ma he progress kumba lakpa ko adumaina toro piri ko adu sida leire ko koi gi cham cham ba symbol ani sigi meaning se ko ado sigi so mu hayeng makha ta video sum ko ni minarase thank you